Ki nong yalam ke UDP but HSPDP mentasngi kelahia syatersat nak benta banyalap yu kertong ke Regional Democratic Alliance uba Robert June Karjarin. Ki nong yalam habakaran hakan kesngi kilase kinia hakmat ki ba baki dei ban husiar ban jiet yu UMP om dak ba syong shet ne sya penshat hakiwe ki batmu banyalam bakla bat pun sngut hu bakla ki ba. Uba Tito Star Khain habakaran hagajing yalang yalap election yu kertong ke RDA uba Robert June Karjarin hatersat Uloong baka jing pamla ka Sarkar India ban pentrikam ya ka ILP hakani gejela kadai namar ba UMP ba mikmat sya parlimen ude ubriu ubatlot kasur kadau baka Sarkar India kam syamal pentrikam ya ka ILP kadai namar ba unang mikmat UMP jongi utlot namar katangi dan kam ya ubriu ubaklan kasur sya parlimen ong uba titos Uloong ba habak hen ya ka jing yo vote ka UDP bat HSPDP ka RDA kadai ka wei ka badan bon vote hak election baladab halor kani ka nong rim kum ki artali ki parti ki le trelang bane khon ke MP uba Tito Star uloong banalor bun ki we ki mat ka ADA kala buuru ya ka thong banya sat haka Sarkar pedeng ban ithu no ya ki nyam tanrai khnang bakin yo ya ki jingmen toy kumbalong lem ki we ki rit pat katba uba panbor ulakan tha ya president ke VPP uba Adan Ambasayamot ba umpat la ban kit ya ka jingkit ka jat ben riu namar bahaba ushimti kum president ke HSPDP menshwa ino tang arsnam AA bat gani kapen ba umpat bit na lor ba ulakala nong rim na way shaway uba biyan ulakan tuwe kipat ba makin ay ka jingkershan kumbaladap hak MLA ru kenang ba ukertong ke RDA unpoy syakathong uba nujorki uloong ba gani gadi ke election ke ba compare nama ba kipat ba na Janja Hills kila kham sngot hu syapang ke election MP bat kadon ke jingkerman ba ukertong ke RDA unpoy syakathong Ginong yalam ki badan mentah kini ke jingalang ki kentup UMLA barim ke Mauplang u Eugene Son Lingdo ringkat UMLA uba Bian Kurba nalor UMLA ke Mukayau uba Nujorki Sungo bat kiwei kila hiar syatersat banyalap election yu ukertong MP ke Regional Democratic Alliance uba Robert June Karjarin kiwei kinong keren hakani ke sengi kila kentui ki ba ban pikir kamtam ke jingkenok ke seng thamai ke Voice of the People Party persya ya ki seng riulum Lagi kuan banyetu epi kita kimat kibiyadei bat ke parlimen. Kawai kemat kebaki samla kijungi kiseng balang kijungi kilayaki bon snam. Ya kata kejengting kejeng syomsiat pemejat pemberi kebariat pat. Kalau hak kejingwan jelai jogi beriu di banabar. Kejingwan jogi beriu di banabar. Kelas dang banwan jelai yang dikari ke juni. Lahas dang bantau kilat kilanti kumno bantai lakam. Hembrai ni babun man kasni man kapor kiberi di banabar kiwan ban jelai yang dikari ke juni. Nata kadau kiseng balang mangi kiseng sima Ilaya dawa yang kata ILP kata inner line permit ban pentrikam mangani ka state ke joni ke assembly kelapas ke resolution nakabenta ban dawa yang kani ka ILP hari ka basungsing kalong bangga Sarkar India ato menta kam sama ban pentrikam yang kani kadaw kalong bangiyo yung MP bertelot kasur parlimen. Hidangkam yung beriu baklan kasur. Ubarobat udeway na ginong ki. Kani kagantian voice of the people. La penungkam do nengkong do nadu kasnam praspa. The way ni kiri ukhlaw perkhat bakartang alton. Uni ukhlaw perkhat. But ini kasur bunji ombar buat voice of the people is the voice of God. Hakasnam kanyos pa Prabu kundai hadir makawan ke French Revolution. La pendudo ya ke voice of God, la penne ke voice of the people. But kini crowd perkat hak tu kapor kau kumlo. Ngashua ban puri pisilanya orang. But hadir kata kena bapung sotu ya ke jumut. Ngan sesyong no hani ke jami korta. Semua padang
Hamar belakang main hoping yang arya kan beri. Long. Lo toh hakikat kemar manuman perung yang judi. Kabak ya kedua kata-kata hai beri bersensyar ke kada. Kibreu kelempek kelayaan bagi kemiliti manu. Abak haduk. Layo do presiden komentar ke DPP. Kabak susi. Kalong. Tang arsenam la imsi melala ban ba ne ban kiti kara jingkia. Ya baka parti JSP la pun syek. Imdon yang kata kejinglong ke bayang ini. Imdon yang kata kejinglong ke jing Asia. Imdon yang kata kejinglong ke jing ini. Kemudian baik mapping. Nama kata he lacked all the principles and values of my hopping. Imdon yang kata value. Nama kata banong baka just PDP. Ini segrulom kem don show values. Kem don show ke principles. Tolong ke babakla hadu kata-kata. Nama kata daw ngong ipikot supaya itu kipakoki paiba. Lakan mo yang ibi atay lang bat ke NPP. Kumao ipi mana? Ni malaban bala perlong imig halia ikikasi janji abat garu. Letak onda nyela yang lain. Bat kini perlok garu. Desi dengan yuk nak lajong kujong pasti. Desi ingin salah bodong konsensya tangga mami parti dulu kiparti nak kasih janji. Ngan yo thoy pi nyelai rengat begini buat ini perlu garu cucu Delhi. Ban peni ban penpang ban persya ban persno apa kesorgar buat Delhi. Bagi ni ki perlu umdai ki kuat ban syong sa kami. Tip dia kata kini kita kuat ban lendo ban yo ni la jong ka senchar ka kada. Ya ka ba mentang inang don. Ni melak ban bikin dai ki jongi. Ni ha ban ye je ki ni ha ban buram ki. Ni ha buru ban ye telang baki. Nama de pilek ka bale keren ka bakren ni mela banyak hak bagi lala kesorkan India kapal ai ila kejong kejelah. Kalau nak ikut pi soban songno. Kenapa pindah tip? Makin dia sutu. Pengai kono orang. Uamal dia jogo dia thai. Tiba Matthew Korba. Ai kumeu emali jong kamu kaya benar hanu baroi. Ai kumeu Iba Titus bolong yang dia jong kasora yang tai. Bagi ibat kiru orang ba kira kari hanu yang jamir ke pemerintah. Tehak ni ka jamir ke pemerintah. Syabangan koi syakapan. Ya kapan keren abai dai ba kena election MP. Masuk pada ye pi bangan nung keren ye kimat kujura. Kamar ye kita kimat kujura kin sakren kini ki orang ba kiman ini yang kijonga. Kai ka bang Sofia hakini ki ski ke pemerintah. Kalau kerja kawan ketik, hakirim sangat social media. Kerana suatu show, ya kerja day, perajat, perokong, perari, perajat beneri. Don kiba lakren, penjak buram, buat kena yalam. Dah kaba, kira keren ye kekentian ke bandai lembah ke social media. Kiburi ialah kejong kedur. Hak ni ke mobile. Kipa yang ni ke mobile ban keren. Pergi buri ialah di hak kapra. Hak keduk. Kia buri ialah di hak mobile. Masuknya si kadang nabar tak ada aku kipat ba ke bagi. Kipulang kipara time, kipara kur, kipara senang, kipara thau. Kipara ri jongi. Pilih ban sotu. Pilih ban tip. Bagi long kawai kajat benri. WhatsApp pin tadi. Ya kidur kidar jong kina yalam. Kila pe haki prak di jongki. Sebab penjak buram sisa bang solerai abang ayi kum uta ukasi buat kani hari ke baik ke jongi. Masuk jak buram hodo kata-kata. Kejingjeli ke bami. Lalakum kita kijingle wapir gile. Hado. Hai gile dia sedien. Pirongmo kita kibabit biang ladang-ladang hai kejiduna. Shua mapin tau igi way. Shua mapin kawang igi way. Ngakin tu ye pi. La pilong kinong yalam. La pilong kinong kersan. La pilong kibaye. Ya ki way ki parti la se ha kono. Par kibaye je ngir gumjo. Ha sho sedien. Baik shua ya de. Shua ya ka papin globen paton kren ben Januari yano. Kata kani ke jang nuot ka ba kwa kumo yalam. Ha ki shisha toy. Masmu ban keren hini kesi. Nomor tang shula keren.
lasya tim melasya telah haki social media. Nomor tadang kentu perkat sani, dah perkat coban keren, dah tahu dawo coban keren, dah tahu dawo coban type atau social media, bahkan suatu maka tak kepenjak buram yang ikut kejat beri. Ngana ipi, nyemah banan, bayar keri kejibat ke Meghalaya, lapor luang kejat beri kasih jantia bat garu. Ngam yoi, begini kau perlok jongi, dibilang ki garu, kini hak madan, kini keren seni pramagi, watang aku kot kubur, sim. Bahkan ni kali kerja hikayat ni, mangi kuki kasih kara, dia hak lingkrang, dia kosli, peramangi kabalong, kerja ni orang, dia kerja beriu, berakui. Siapa dengan pun, Bangladesh, hak kerja PDP, nadu kapor, jong, uway ni kinang yalam, ubolong bahmat do, jong kaseng PPP, ubolong presiden. Ngalalai yang lang hang ni, hak meeting, jong kerja PDP. Ngalalai yang lang hang ni, hak meeting. Hak bayar-lele orang dah pra bala perlong dah ka ADA. Ya ka ADA ngani thui pi. Namar la don nadu arja khatsau khalai ko ke jas PDP. Ya ka ADA totip batu semua batu syasko. Ya ka ni ka ADA pilih bantep. La shimti de ba arden ban iba don ke paroi ban don paroi tu ngapor dengan ngapor kai ban form ini ban perlong ya ka ni ka ADA. Kajing kuah kajing kalau punya trailang para seng rulung. Kajing kali kami mentah. Ladang ini trailang para seng rulung. Bandung ini trail. Hatu ini trail pergi parti return. Kata kebamla bandung kalele ruwe. Tri don pat digui parti. Kibong bakai jas PDP ka UDP kidai panjano nang rilung kajongi. Kata kasyong hakabor kajong pi upai ba. Nyem so sarong, nyem ko, nomor kabor, kadai kejong pi, pisau day, pan penjano itik parti dulu, lalu di penjano ik parti dulu, mano ban sensyar ban mano ban pek yang badi pi, wala na kani kambing election na mali, maju tu mau, ba, ngelayu itu social media, bagi nonyo lam. Joko BPP kiong pangin kuruk no ya kabor hau araja arhupa. Kajikili wa wa ban bu. Banno pinya sinsyar laramangi parti luom nyem don syu. Bu kajikili perkhat mapik pai ba. Banno kini kin sinsyar. Kajikili pami kolong hatu kila ban yo mo to nombar bagi juang to nombar light huwe. Perkhat sani. Umdai ba pincha elam bakla. Nomor lada ka UDP barga jas PDP ki jano tiap pengin sasa cincang haki parti narito ki bolong ki national party ki bam sotu ya kar khomiem ka jonga ka jongpi ki bam sotu ya kar kom kor khanjai ka jonga ka jongpi insya elam baklanut nadong syara bat shwa bangan poi pat chewi benta gomong ipimne Banyalap ya kajing sensyar jeng parti rulu. Pausi ngapang kemensin ko presiden jeng PPP. Apa kilai keleng saudong banjau tu kana pakisang rulu kejas PDP kamtam gemlong shu gemdon shu kinong rim gemdon shu kita kinong rim kabaki kitrai kumba don umai hoping. Hatu kita kalong kabasisan ngasusi banong tang na kadang ya kaba kiai kim semlolong tu bakwa mapi haba ki parai trai parti kim ya ha dia ka jumur ki jong pi pimi na ka parti pat philai ban ya thua bat keleng banong baka parti aja SPP ki reng seng lulu kim don shu ya ka nong rim manong ya pi ko ki pai ba bai sap ha ubodon ka nong rim ka ba shisha dei tang bai hopeng bat kini ke noyang lam jong kasang UDP balai ngong kumda umai no ba sang ni jas PDP hadu udah khlak sau po prasnam uyeng rangba kum uta udah rangba oposisi lagi parolong MLA MDC ki ye yo umbe kam ki
tu. Adin kena ada job. Banyak soal bagi wei parti di thor. Banyak perlongi sorka. Ni orang pak yang scam marway. Kemana kata? Nomor tak tahu. Apa dia ni untuk kerja? Election MP ke Long Bay. Lesi tang saupung. Lani maksimum 10%. Kamjudon kata jing sengau songshit. Henry mentau senem. Hadin bagi pajba kini song bagi perkat ha. Kilas dang ban shim ya kan election MP. Ban peringkat dorika bar election MLA bat kumjuru bar election MDC. Kai kada penlong i pajba ban kendit benriu. Bangi dei ban yemi shikmat. Manejit bat ban yathep yaga vote jong ginong wikmat sate ispo ying dorbar parlimen. Haging yai nanti jong pajba nilap haging isnem meladap sedin. Bun gi an yomi nang tena po ying dorbar parlimen. Bat kita gi an yomi kilong persya yaga ding sngau bat yaga rgi rostur jong pi jonga kinong Meghalaya. Nikin mau jing pas jong sorkar yaga si ban nikin maru baga sorkar pedeng kalapas mentai yaga UCC kidang pun sibun kita jing cepu jong ka parti kebadan hang te po ying dorbar parlimen ban snai gi an beper kibalong persya ya ga jing sngau bat ga jing kwa jong pi jonga kum ki jajun riu rit pan bat kadai na kadai gadau kapelong gi paiba jong hang te po jangkia ban kendit ben riu ba pleng kalong kebadan kam hadu kata-kata ban yemi ban pan yesim menta ha election MP nama lada kimi kum gini ki an la shai la sisni amdei mangi ki MLA ba phiji nang ne na posted kibala bari sai chete ispo parliament chief minister jong i umla bari sai ki MLA ki MDC kimla bari sai hamrei tam MP wa phi bat mangangi pha nang ne na posted jong i ubala bani sim menta bani sai ya kum gini ki jajan ki belong persya ya ga jaj briu beit ke jong pi ke jonga na ka kada haga jing yai nanti na ka menta ga jing persngau ki nongrim bari ki kendon ngasngau suk ngasngau tenan bari thu hapdeng jong pi ki paiba baga parti ini pi ga we ni ki parti kabalabu sibun kimat naga menta kane ga election MP nilai ikran sipang inong rep nilai ikran sipang education barkum ta tertib bubu ne kimat kabaga parti UDP galabu naga menta kane election MP bagim long kung balong kiwe ki parti kibi sulam mit lapsi tangha boy suya ben mat suya kerno ikiwe namari isnya tu syai haga jingi khun ye election MP kadai ni ban wad ye ubriu ubadon kata kasap ubadon kata jing sat nagmenta bani sat ya jingi kuapi bat manga ye mat bangi kendu shane cepo kastet ke ke jongi kumbang ala juang hagi wegi meeting beladep hagi wegi jaka ki wegi parti gila ban kren kop ki wegi parti gila ban kren sorong kat bagi kren tam len ki parti thmai hamdei ken mau ko ginong song snong jong snong tersan bat kinong song snong nagi wegi snong baper lada ki yong kan noru na hajing pek pada hajing lap jonga kumba kalau je haji puar par isnem ladap sedin ki bun ki parti thmai ki balami bat kilap jet bat ki baladap jak sendon lada ki ken mau hagi ki post nem ladap sedin ki don tang art li sem dulum
Kibarang yang hadu mentah bat kata gadai ke parti HSPDP bat ke parti UDP. Aga jing mi kema jing jiwa yiseng. Ikum jing songshit kebomla ongshu. Kebomla bata isu kata jing songshit. Henry ngan shu ang ipitang gamne. Kan mau lada ki songshit kan ba songshit ru. Kan mau kin don tanga teligi sengru lom kibarne Shirta bat kata gadai ke parti HSPDP bat ke parti UDP.